Guys, malam ini aku mau masak mie guys. Ada mie Aceh guys. Ini mau sahur guys. Sekalian mau sahur pakai mie Aceh. Oke guys, nanti kita masak mie Aceh guys. Oke guys, kita langsung masak guys. Kita nyoba mie Aceh. Ya ini dia guys, mie nya udah jadi guys. Mantap. Ini tinggal ngasih bumbunya dong guys. Bumbunya aku belum kasih. Oke guys, kita langsung makan guys. Waktunya udah telat guys, nanti imsak. Oke guys, kita aduk-aduk dulu guys. Ini mie Aceh guys, mie goreng. Ini aku tambah nasi guys. Nasi cuma dikit dong guys. Aku tuh kenyang guys. Matang guys. Banyak. Oke guys, kita makan guys. Sahurnya pakai mie Aceh guys, sama ikan. Terlalu lembek ya kematangan. Banyak kematangan. Sendoknya pada kotor guys, malas cuci. Nggak enak guys, kelembekan.
sakit guys, petasan. Ini udah hampir jam 4 guys, kita lagi imsak. Ini makanya harus buru-buru guys, ntar keburu imsak. Tulangnya banyak. Tangan jadi panas gini guys, kena bumbu ini saus tuh, panas tangan. Mantap. Oke guys, selamat sahur guys. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima di sama Allah. Oke guys, selesai udah guys. Terima kasih ya guys. Support terus guys, jangan lupa.